Dragi gosti, dragi Višegrađani, Esselamu alaikum i dobro nam došli. Večeras mi predstavlja posebnu čast i izuzetno zadovoljstvo da je Medžlis Islamske zajednice Višegrad domaćin ovakvo izuzetno važnog skupa i domaćin ovako vrlo bitnih gostiju, dakle, posmatrajući bošnjačko pitanje u cijelosti. Obratit će nam se i govoriti profesor Sejfudin Tokić o vrlo bitnim ili možda najbitnijim bošnjačkim pitanjem ili bošnjačkom problematikom ovoga vremena. Još jedanput vam u moje ime hvala vam u ime Medžlisa Islamske zajednice što ste večeras došli i što ste dio ovog početka, lijepog početka niza tribina koje će se održati na prostoru cijele države i regiona gdje žive i borave Bošnjaci. Hvala vam i assalamu alaikum. Sve vas selamim, izražavam posebno poštovanje i zadovoljstvo što današnjoj večerašnjoj tribini prisustvuje muftija Goraždanski. Zahvaljujem se njegovom prisustvu i zahvaljujem se Medžlisu Islamske zajednice Višegrad na gostoprimstvu i ovako uspješnoj organizovanoj posjeti današnjoj tribini. Bošnjački pokret za ravnopravnost naroda formiran je prije nekoliko mjeseci i prvu aktivnost koju smo mi imali jeste naučna konferencija o položaju Bošnjaka u kontekstu evropskih i euroatlantskih integracija koja je održana u Banja Luci, u Banskim dvorima, u kome je učestvovalo nekoliko cijenjenih akademika, a između ostali i predsjednik Akademije Banu Ferid Muhić i uvaženi muftija sandžački Muamer Zukorlić. Na toj konferenciji u izlaganju profesora Ferida Muhića je i proizašao jedan slogan koji je izrekao profesor kada je rekao: živimo u vremenima u kome moramo svima jasno i glasno kazati da je danas bitno biti Bošnjak. I jezički i misaono taj slogan smo smatrali vrlo važnim da bude osnova naše kampanje za aktivnosti koji počinjemo večeras, a trajaće sve do popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, a to je do 15. aprila. Dakle, 2013. godine od 1. do 15. aprila provodi se prvi popis stanovništva u suverenoj nezavisnoj državi Bosni i Hercegovini. I prvi popis stanovništva, ja bih mogao reći istorijski popis stanovništva, u kojoj će Bošnjaci kao narod, kao pripadnici tog naroda, moći iskazati bez ikakvih manipulacija, smislica, onemogućavanja svoju pripadnost bošnjačkom narodu, iznijeti stav da govore bosanskim jezikom i da su islamske vjeroispovijesti. Podsjetit ću vas da u vrijeme Austro-Ugarske Bošnjaci na ovom prostoru nisu imali pravo na izjašnjenje kao Bošnjaci, mada su u istorijskom smislu kao pojam jedan od najstarijih nacionalno iznešenijih pojmova u ovom dijelu Evrope. Dakle, sve u periodu Austro-Ugarske
do 1901. godine mi smo kao narod nazivani Muhamedanci, odnosno svrstavani u religioznu skupinu. Bivša SHS, tvorevina Jugoslavija, de facto Bošnjake nije priznavala kao narod jer je državu smatrala sastavljenu od Srba, Hrvata i Slavenaca, a nakon Narodno-oslobodilačkog rata i velikog doprinosa muslimana, Bošnjaka, antifašističkoj borbi, svejedno, 1948. godine Bošnjaci su imali alternativu na prvom popisu poslije Drugog svjetskog rata da se izjasni kao Srbi muslimanske vjeroispovijesti, Hrvati muslimanske vjeroispovijesti i neopredjeljeni muslimanske vjeroispovijesti. Anegdotski ili tragično po naš narod je i činjenica da je moj rahmetli otac Alija se izjasnio kao Hrvat, a mater Hadžiru upisao kao Srpkinju, te sam ja iz nekog formalno, pravno, srpsko-hrvatskog braka. Jer nije bilo dozvoljeno izjašnjavanje tada nacionalno ni kao muslimana. Mada, podsjećam, rezolucija Zavnobiha je podrazumijevala ono čuveno komunističko na koje se i danas često komunisti pozivaju da je Bosna i Hercegovina i srpska i hrvatska i muslimanska, odnosno nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska. Već 1948. godine taj slogan za koji su ginuli i Bošnjaci je na određen način na popisu stanovništva izigran i na čitavom narednim popisima stanovništva. Ne želeći da upadnem u zamku da više govorimo o prošlosti, u komunističkom sistemu u 2 navrata je oficijelno su podnošeni amandmani u kome se tražilo da se ustavno omogući Bošnjacima da se izjašnjavaju ili kao Bosanci ili kao Bošnjaci. Bilo je to 1973. godine i bilo je to 1947. godine. Oba puta ti zahtjevi su odbijeni. Zašto je bošnjački nacionalni identitet važan? Zašto nas stoljećima, vijekovima, decenijama pokušavaju svesti na religijsku, vjersku skupinu? Zato što je sasvim jasno, ukoliko nema jakog bošnjačkog naroda, nema ni Bosne i Hercegovine. Ukoliko u Bosni i Hercegovini žive Srbi i Hrvati, onda je legitimni svi njihovi projekti podjele Bosne i Hercegovine, od podjele Cvetković-Maček pa do dogovora u Karađorđevu između Tuđmana i Miloševića o podjeli Bosne i Hercegovine i ovamo. Zašto i danas, kao i u vrijeme prethodnog sistema, stalno se implicira Bošnjacima da se izjašnjavaju kao Bosanci, Hercegovci, teritorijalno, u teritorijalnom smislu, a da se ne izjašnjavaju u punom nacionalnom kapacitetu, onako kako su se izjašnjavali vijekovima prije svih ostalih naroda. Ja sam rođen u Gradarcu, pa uvijek iznosim primjer da je Husein Kapetan Gradaščević u svom bošnjačkom pokretu, koji je i vojno i politički vodio, imao Bošnjake, i to Bošnjake pravoslavne vjeroispovijesti, Bošnjake katoličke vjeroispovijesti i Bošnjake islamske vjeroispovijesti. To su činjenice. Pokušaj da se bošnjački identitet uništi bio je prisutan i prihvaćen, nažalost, i od niza naših lidera, političara. Ja sad ne bih želio navoditi imena u komunističkom sistemu svih ljudi koji su prihvatali da se izjašnjavaju kao Jugosloveni, a ne kao Bošnjaci, odnosno u to vrijeme muslimani,
Ali ta tendencija je nastavljena i čak poslije priznanja Bosne i Hercegovine. I danas na dnevnicima javnih RTV servisa vrlo često imamo sintagme u kome se govore Bosanci i Hercegovci. Neće se na popisu 2013. godine ni jedan Hrvat izjasniti ni kao Hercegovac, ni kao Bosanac. Neće se ni jedan Srbin izjasniti ni kao Bosanac, ni kao Hercegovac. Agresija na Bosnu i Hercegovinu bila je agresija na Bosnu i Hercegovinu, a genocid je bio nad bošnjačkim narodom. Nije bila to genocid nad Bosancima i Hercegovcima, nego nad Bošnjacima. Imamo na stotine dokumenata u kome kreatori agresije i zločina i genocida, Tuđman i Milošević, predlažu da Bošnjaci samo prihvate da budu muslimani hrvatske ili srpske nacionalnosti i da više nikakvih problema nema. Ako je za bošnjački nacionalni identitet poginulo i svoje živote dalo desetine i stotine hiljada pripadnika našeg naroda, onda mi imamo itekako obavezu da od danas pa do 2013. godine svugdje i na svakom mjestu utičemo da se svi Bošnjaci izjasne Bošnjacima, jer popis stanovništva 2013. bit će osnova položaja bošnjačkog naroda u Ujedinjenoj Evropi. Ma gdje Bošnjaci živjeli. Svi izbori su važni, ali vjerujte, to se može i empirijski dokazati. Popis stanovništva aprila 2013. važniji je od svih opštih i lokalnih izbora kojima smo mi izloženi svake 2 godine. Po njemu će se, između ostalog, mjeriti da li projekat koji uveliko verbalno zagovara Milorad Dodik i drugi srpski nacionalisti, da je Republika Srpska isključivo vlasništvo srpskog naroda, zaista ima svoje uporište. Posebno popis Bošnjaka na teritoriji entiteta Republike Srpske ima svoje značenje. Naravno, kad kažem entitet Republika Srpska, prihvatajući Ustav, prihvatajući Dejtonski mirovni sporazum, odgovorno kažem da je taj naziv suprotan međunarodnim konvencijama o osnovnim ljudskim pravima i slobodama i samo neefikasnošću naših političkih predstavnika nije nastavljen proces ukidanja prefiksa srpski iz onoga što je zajedničko, bošnjačko, hrvatsko i srpsko. Samo neaktivnošću i prebacivanjem svoje pažnje na periferne stvari oko borbe za vlast, rasprodaju državnih resursa, prirodnih resursa, mi još uvijek imamo egzistenciju naziva Republika Srpska. Ja sam pokretač inicijative za ukidanje prefiksa 13 opština i gradova koji su nosili naziv prefiks srpski. I kad sam to pokrenuo, rekli su mi da je to de facto nemoguće učiniti. Moguće je. Ni po zdravoj pameti, ni po jednom pravnom aktu, ni po jednoj međunarodnoj konvenciji. Nešto što je zajedničko i Bošnjaka, i Srba, i Hrvata, ne može se zvati srpsko. Mi na tome trebamo insistirati. Umjesto na tome da insistiramo, nažalost, neki naši predstavnici i neki naši mediji, kad kažem naši mediji, mislim na one medije koje mi plaćamo svojom pretplatom, otvoreno Republiku Srpsku već nazivaju dijelom koji kao da nije sastavni dio Bosne i Hercegovine. Na to nema niko pravo. Mene raduje ovo prisustvo građana, građanki Višegrada,
koji svojim prisustvom pokazuju da Višegrad nije i nikad neće biti srpski. To i mi jasno trebamo kažiti. Mogu oni dovoditi Kusturicu i stotine Kusturica, ali ovo je grad koji je ponikao na bošnjačkoj tradiciji, bošnjačkoj kulturi i opšte bosansko-hercegovačkoj istoriji. I nikako drugačije. Morat ćemo, kao što reče uvaženi domaćin Bilal, efendija Bilal Emišević, obići ne samo sve opštine u Republici Srpskoj, nego i manja mjesta, hodat i po sjelima, razgovarati sa domaćinima i predočit značaj ovog pitanja. Ja u ime Bošnjačkog pokreta se duboko zahvaljujem i Islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine koja je prihvatila između ostalog da ovu kampanju Bitno je biti Bošnjak podrži kontinuirano do njenog završetka, a to je do okončavanja popisa stanovništva. Naša aktivnost nije samo uticanje na svijest ljudi koji se dvoume još uvijek iz prozaičnih razloga kako da se izjasne, nego naša kampanja podrazumijeva obavezu svih predstavnika da paze ko su popisivači, da paze koje su to komisije koje vode procese popisa i da po svaku cijenu ne dozvolimo prevaru na ovom popisu stanovništva, kao što smo imali 1991. godine. 1991. godine preko 6% ukupnog stanovništva Bosne i Hercegovine se izjasnili su se kao Jugosloveni. Ne trebamo govoriti da su to u većini, ogromnoj većini slučajeva, etnički porijeklom i suštinski pripadnici bošnjačkog naroda, koji su poneseni pričom o sve jugoslovenskoj politici, bratstvu i jedinstvu, tako se izjasnili. Na kraju krajeva tako se izjasnio i uvaženi akademik Ejub Ganić, uvaženi ministar današnjih vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija, da ne govorim mnogi drugi. Mi ne smijemo sebi više takav luksuz dozvoliti. Prije ili kasnije, Bosna i Hercegovina će biti sastavni dio Ujedinjene Evrope. To ne zavisi toliko od nas koliko nam pričaju da zavisi od nas. To je politička odluka vrha Evrope. To je manje priča o standardima, više priča o političkoj odluci. Da se pričalo o standardima, nikad ne bi primili pola Kipra. Da su poštovali standarde demokratizacije, napretka, uređenosti države, davno bi Hrvatska bila prije u Evropskoj uniji nego Rumunija, Bugarska, bez ikakve želje da bilo koju zemlju na bilo kakav način sve su to prijateljske zemlje Bosni i Hercegovini povrijedi. Pogotovo Bugarskoj, koju uvijek moramo izražavati visoku zahvalnost kao državi i narodu, jer je prva priznala suverenu, nezavisnu Bosnu i Hercegovinu. U takvoj ujedinjenoj Evropi našu kolektivnu sudbinu Bošnjaka odlučivaće naše međusobno jedinstvo. I to jedinstvo koje mora biti izraženo svakog Bošnjaka u nacionalnom identitetu, bilo da on živi u Švedskoj, bilo da živi u Sandžaku, bilo da živi na Kosovu, bilo da živi u Hercegovini, bilo da živi u Bosni, Australiji i bilo gdje na zemaljskoj kugli. U procesu globalizacije nestaju države onakve kakve smo mi učili u školi. Sjećate se da se u školi učilo država ima svoju monetu, ima svoje sudove, ima svoju granicu, svoju vojsku. Koja to država danas ima vojsku koja čuva granice u Evropi? Nema niko. Više ne stoji vojska na granici.
I Njemačka je odustala od svoje marke monete koja je bila ponos. Francuska od franka. Dakle, nestaju države, a nacije postaju osnova političkog i zajedničkog okupljanja. Zbog toga naša želja da sve one podjele koje su nam smišljeno servirane, projektovani iz različitih obavještajnih, dušmanskih krugova o tome kako su Sandžaklije jedno, Hercegovci drugo, Mostarci treće, Krajišnici iz Bihaća četvrto i tako dalje, da mi to naprosto moramo lagano potirati. Pored nacionalnog identiteta, našu sudbinu će odlučivati i stanje kulture našeg naroda, kulture i obrazovanja. Koliko god da se obrazujemo, to nije dovoljno, obzirom na izazove, probleme, dušmane koje i kao muslimani vjernici i kao bošnjački narod koji živi u srcu hrišćanske Evrope u principu imamo. Treći bitan naš temelj, ne govorim po redoslijedu, svakako je temelj ekonomije. Bez zapošljavanja, bez ekonomskog povezivanja, bez međusobne ekonomske pomoći i solidarnosti. Čovjek uči dok je živ, meni je trebalo dugo godina da shvatim da nijedan Hrvat, i na tome im ja čestitam, ne pada mu na pamet da natoči benzina na pumpi čiji vlasnik nije Hrvat ili čija firma nije hrvatska. Da u principu kad hoće da ruča uvijek kaže sačekaj dok ne naiđemo tamo vidiš da je vlasnik Hrvat. Mi tu vrste međusobne ekonomske solidarnosti i pomoći koja u ovom slučaju djeluje banalna, međutim nije banalna, ona je suštinska. Ako se tako ponašamo prema pripadnicima svog naroda i svoje vjere, onda će nam svakako prosperitet biti jači i veći. Nažalost, mi toga nemamo. Imamo više u narodu nego što imamo u politici. Nama se danas, s obzirom na politički ambijent, bio sam prisutan, otvoreno, grohotom smiju u Dodikovom i drugim kabinetima. Naši neki političari krenu, hajmo mi smjenjivati ove Bošnjake iz SDA, svi Srbi složno kažu hajmo. Ne prođe 10-15 dana, druga grupa Bošnjaka kaže, hajmo mi smjenjivati ove iz SDP-a i SBB-a, svi Srbi složno kažu hajmo. Pa zar treba imati neke posebne pameti pa da shvati se o čemu se radi? Mi kroz naše institucije, bošnjačke institucije, kroz naše forume, kroz bošnjačke pokrete, kroz islamsku zajednicu koja je stup svakako, ili kako je Reis Ulema Cerić najčešće volio govoriti posljednja odbrana, moramo izgraditi minimume koje ne smije ni jedan političar, ni jedan državnik koji hoće da predstavlja narod bošnjački prelaziti. Moraju biti granice i okviri iza kojih se ne mogu izaći. Svi to drugi narodi imaju. Mogu se SDS i SNSD glođati koliko hoćete oko mjesta načelnika, ne znam nija gdje, ali u strateškim nacionalnim stvarima on će pričati istu priču. Mi kroz ove tribine, kao ljudi koji ipak imaju moć, koji ipak imaju uticaj, koji ipak imaju svoju svijest i obavezu, moramo mijenjati postojeće stanje u našem narodu, u našoj državi. Ne zavisi sudbina Bosne i Hercegovine, vjerujte, ni od Dodika, ni od Čovića. Zavisi isključivo od nas. Samo od Bošnjaka zavisi. Samo od Bošnjaka i bošnjačke političke mudrosti. To je alibi da Dodik može nešto uraditi. Ne može Dodik ništa uraditi
ne može Čović ništa uraditi. Nisu mogli to uraditi ni njihovi puno moćniji prethodnici Tuđman i Milošević sa armijama i tako dalje. Neće ni ovi moći uraditi samo ako ne budemo imali izdaju i ako ne budemo imali loše političko vodstvo našeg naroda. Kad govorim o tome, imam iskustvo iz ovog bošnjačkog pokreta. Hvala dragom Allahu, u bošnjačkom pokretu ima vrlo uticajni, meni dragi ljudi iz reda svih ovih stranaka čije sam ja lidere spomenuo. Ja mislim da ne postoje dobre i loše stranke, nego postoje dobri i loši ljudi. Dobri i odgovorni političari i neodgovorni i loši političari. Hajmo skupiti snage u svakoj stranci, a onda hajmo ukupno u bošnjačkom narodu skupiti sve snage da na principima bošnjačkog nacionalnog identiteta, čuvanja i afirmacije naše vjere, jačanja našeg ekonomskog položaja, afirmacije našeg bosanskog jezika, jer nam oni hoće da ukinu i jezik, i naravno naše kulture, gradimo perspektive i budućnost za Bošnjake, a onda i za Bosnu i Hercegovinu. Što jači Bošnjaci, to jača Bosna i Hercegovina. Nema Bošnjaka, formulu je već rekao Milošević i Tuđman, prije toga Cvetković Mačega, prije toga u istoriju da ne idem, imate im koliko hoćete. Puna istorija primjera. Samo je mi sad Bošnjaka i više nema problema s Bosnom. Bošnjaci svoj nacionalni identitet kao zastavu s ponosom moraju isticati kroz sve segmente društva. Volili mi fudbal ili ne volili, volili mi košarku i ne volili, ali svako ko voli svoj narod i svoju državu Bosnu i Hercegovinu, bude mu puno srce kad vidi naše fudbalere, kad vidi naše košarkaše ili bilo koje uspješne sportiste kako predstavljaju našu zemlju. I to je borba za bošnjački nacionalni identitet. Bošnjaci su ugrožen narod. Ne želim istorijski polemizirati ni sa kim, ali teza o tome kako su narodi u svom opstanku vječito zadani naprosto nije tačno. Kurdi su jedan od najstarijih naroda, spominju i najstarije svete knjige, od Tevrata, odnosno Talmuda, Biblije. Danas nemaju svoju državu, nemaju svoj identitet i nemaju u stvari nikakva prava. Samo narodi koji su vođeni mudrom politikom, samo narodi koji imaju političko jedinstvo, samo narodi koji svojim ekonomskim angažmanom pojedinca, međusobnom ekonomskom solidarnošću mogu opstati u onome što će predstavljati izazov narednih godina i decenija, u kome, ponovit ću, nestaju države. Nestaju države onakve kakve smo imali. Nestaju državne firme. Više vi nemate nacionalnih kompanija. Sve ozbiljne kompanije su multinacionalne. Ne možete reći to je kompanija američka. To su sve multinacionalne kompanije. Zbog toga je nacionalni identitet pitanje broj 1. Kada od 1. do 15. aprila, podcrtavam dakle, budu došli popisivači, moram upamtiti 3 stvari u kome ne smijemo pogriješiti. U broju ovaca koje imamo, to je manja greška, puno manja greška. Ali u tome da pripadamo bošnjačkom narodu, da govorimo bosanski jezik i da smo islamske vjeroispovijesti, ne smije biti nikakvih drugih opcija. Značaj ovog popisa je takav da mi već imamo saznanje i indicije da naravno nama suprotne
obavještajne službe već pripremaju zbunjivanje i pokušaj nuđenja različitih opcija. Moramo imati koncentraciju, moramo pomoć starijim i manje sposobnim da brzo rasuđuju, da ne budu prevareni i da ne budu završili na popisu stanovništva kao ostali. Ja bi uz zahvalu za vašu pažnju sada vama prepustio da postavljate pitanja i da na ta pitanja odgovarate. Bekirije Šuško, poštovani gospodine Sejfudine, hvala vam što ste ispred ovog pokrita ovdje večeras s nama i što, pretpostavljam, od ničega pokušavate nešto napraviti. Ja bih volio, ako možete, da nam odgovorite je li realno da ipak popis bude. Evo, činjenice su, kako vi kažete, da je datumski određeno, da će oni biti. Ako uzmemo za činjenicu, šta je bilo sa bošnjačkim narodom? Zbog čega nismo imali političke snage i mudrosti da to prolongiramo? A imali smo argumenata, u najmanju ruku, da nam dozvole da smirimo mrtve kosti pobijenih ili da tražimo jednu nebulozu, da i njih na popis stavimo. Samo one, ne koji su prirodnom smrću umrli, nego one koji su pobijeni. Pa da vidimo odnos snaga. Je li realno da bude 2013. popis u Bosni i Hercegovini? Ako uzmemo za činjenicu da nas je 1/3 pobijena, 1/3 protjerana, 1 izmještena iz mjesta u mjesto i plus ovo što ste vi kazali da će određene službe raditi na zbunjivanju onoga što je ostalo. Meni je jako teško ako mi odgovorite da će ipak popisa biti. A hvala vam što nam dajete na ono što je nas preostalo instrukcije kojima ćemo se držati. Hvala. Popis je obaveza koja je prihvaćena od predstavnika sva 3 konstitutivna naroda i svih institucija države Bosne i Hercegovine i koji je već definisan kao uslov Evropske unije. Ja u potpunosti uvažavam ovo što ste vi rekli, slažem se sa onim što ste rekli, ali sa onim što mi u ovom trenutku ne možemo mijenjati, mudrije je pripremati se za taj popis kako ne bi imali loše posljedice. Ja bi samo postavila jedno pitanje, postavljam ga, a i znam odgovor. Ovo je više konstatacija. Znam da smo se dugo borili i bili protiv popisa stanovništva. Mislim da su popustili oni upravo čija je naša sudbina u njihovim rukama. Ja ću lično sada kažem u ime žrtava, posebno silovanih i seksualno zlostavljanih žena za područja istočne Bosne, posebno Višegrada. I kao Višegrađanka, da bi na ovom popisu stanovništva sada za glasanje na općinskim izborima bilo mnogo veći broj, ali najveći problem, vjerujte da je, što se ratni zločinci još uvijek nalaze na slobodi. Što ratni zločinci rade danas kao čuvari javnog reda i mira, ne samo u Višegradu, širom genocidne tvorevne Republike Srpske. Mi znamo da ne možemo ništa učiniti da se poboljša strategija procesuiranja ratnih zločina. Jer želi neko da umremo, da se amnestiraju ratni zločinci. Ja bi samo predložila da mi pokušate odgovoriti. Popis stanovništva će se vršiti na cijeloj Bosni i Hercegovini. Da pojasnimo našim Višegrađanima i svim građanima kakav će odnos biti popis stanovništva, na primjer, danas u mom Višegradu. U odnosu na hiljade
prognanika koji su našli utočište na području kantona Sarajevo. Jedan primjer dajem. Ne vodeći računa da se steknu uslovi i ispuni aneks 7 Dejtonskog sporazuma. Sam toliko. S obzirom da su moji prethodnici rekli mnogo toga, a prije nego što postavim pitanje, ja ću iskoristiti priliku da se predstavim. Ja sam Suljo Fejzić i selam im pozdravljam sve prisutne, a posebno vas, profesore. Moji prethodnici su rekli problematiku koja muči ovaj kraj, inače znajući šta je u ovom ratu sve prošlo se i kako se prošlo. I činjenice su ovakve kakve ste vi rekli, popisa će biti. Da li će sam bošnjački pokret, bilo to Banu ili pokret bošnjački, bilo šta predložiti, poduzimati po pitanju samog prijavljivanja ljudi ovdje i na koji način bi to najlakše i najbolje bilo, ako ste u mogućnosti da nam to odgovorite. Hvala lijepa. Ja se uvažene gospođi Hasičić zahvaljujem. Ona je u stvari konstatovala stvari koje su takve kakve jesu. Ja bih vas sve molio da nijednom trenutku ne pomislite da ja propagiram taj popis kao nešto, nego naprosto pripadam organizaciji koja ne samostalno, nego u dogovoru sa niz važnih, uticajnih ljudi iz bošnjačkog naroda i islamske vjerske zajednice pokrećem blagovremeno dio tih aktivnosti koji će se, ako Bog da, priključiti, ja vjerujem, desetine drugih nevladinih organizacije i nama nije ideja da ovu aktivnost vodi bošnjački pokret, nego da napravimo savez, alijansu, koaliciju, to se već dogovoriti, svi pro-bosansko-hercegovački, pro-bošnjački nevladinih organizacija, a koliko imam informaciju, svakako će svoju aktivnost u tome imati islamska vjerska zajednica i naravno i državne institucije, tačno su određene koja ministarstva, koje institucije na nivou entiteta, koje institucije na nivou kantona. Tako da sve aktivnosti, uključujući i dovođenje ljudi, dovoz ljudi u tom periodu od 1. do 15. ćemo pokušati maksimalno uraditi. Mislim da smo možda opet malo kasnijemo, ali da smo u odnosu na druge stvari ovo ipak blagovremeno pokrenuli, da je vrlo važno da u našoj svijesti bude prisutan značaj ovog pitanja, jer se plašim da će pod ehom lokalnih izbora, po uspostave vlasti lokalnih izbora, po ovih smjena, u dumanu nam proći ti dani i da ćemo zaboraviti ovo osnovno pitanje. Dakle, u ovo će sigurno biti uključene, ja vjerujem, desetine nevladinih organizacija. Ovo je jedan početak koji mi počinjemo svjesno i odgovorno upravo na teritoriji entiteta manjeg u Bosni i Hercegovini, kao što smo i prvu naučnu konferenciju imali u Banja Luci, sutra ćemo, ako Bog da, imati u Prijedoru, i upravo želimo kroz, dakle, i ove oblike i kao manifestacije, i kao razgovore, i kao dogovore. Ja zato potenciram na ovome da mi dogovaramo stvari. Dakle, mi moramo zajednički dogovoriti da zajednički djelujemo. I mislim da je ova tribina i ovaj večerašnji razgovor dobar početak u svemu tome. I hvala vam na pitanju i na sugestiji da se svi trebamo uključiti. Mislim da postoji dosta dobro raspoloženje dijaspore za ovu akciju, jer same najave ove tribine su propraćene sa izuzetno dobrom podrškom putem interneta od naše dijaspore i ja vjerujem, ako Bog da ako se mi dobro organizujemo, da ćemo bez obzira na sve ove teškoće ovu bitku uspješno dobiti. A dobili smo je ako svaki Bošnjak se izjasni onako ono što jeste. Da ne dozvolimo, jer pazite, tako se smišljeno radi. Ja ne znam da li pratite, obratite pažnju na dnevnike, zabavne emisije i tako dalje. Stalno se Bošnjacima imputira Bosanac, Hercegovac, ne znam ni ja, i tako dalje. To je teritorijalna pripadnost, ili ako je bosansko-hercegovačka, to je državna pripadnost. Nema nacije Amerikanac, to je državna pripadnost i tako dalje. Dakle, vrlo je važno da toga budemo svjesni i da o tome pričamo sa našim komšijama, našim prijateljima i svima onima kojima sretnemo,
i drago mi da vidim da ste svjesni značaja tog pitanja. Naime, ja kad sam rekao da je ovo važnije od svih izbora, vidio sam po izrazima lica da ste mi time i odobrili. Jel? A možda su ovi izbori upravo i najbolja šansa da pokažemo koliko nas, Bošnjaka, u stvari ima ovdje u Višegradu. Da to bude prvi naš test. I ne samo u Višegradu, nego i u Prijedor i u svim bošnjačkim gradovima koji su u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu. A ovakvi skupova bi trebalo da bude još bar 2 puta godišnje da se ovaj narod vidi i da mu se kaže iz političkih namjera šta se radi u Bosni i Hercegovini, jer mi gledamo dosta televiziju, pratimo, mi smo na granici sa Srbijom, nama je velika opasnost ovako, stalno se prijeti da se ukine, da nestane Bosne i Hercegovine, da postane neki druga država koja dolazi iz Banja Luke. Ja jedino sad mogu da vam nešto, gospodine Sejfudine, vas sam čitavo vrijeme uvijek pratio od 92. u vašem pokretu. Ja bi sad vama, ono malo prije ste govorili, u vezi entiteta koji je u kojem smo mi sada u manjem entitetu, ne da kažemo srpskom, on se ne može zvati srpski, jer u njemu žive pravoslavci, a Srbi su u Srbiji. To je onaj koji je dao da se zove srpski entitet, veliku je grešku napravio. Ja vam predlažem da bi bilo lakše da vi uradite, političari, da sve opštine koje pripadaju manjem entitetu, da se popiše stanovništvo koje je bilo 92. i svu u toj opštini imanja čija su bila. Mi sa takvim predlogom možemo da idemo u Strasbourg, da idemo magdje u međunarodnu zajednicu, da kažemo da u tom entitetu žive većinski muslimani i danas i prije rata i svega moguće. Ja vam predlažem da se to uradi, da se formiraju komisije, da se popiše stanovništvo prije rata koliko je bilo, na primjer više je bilo 14.500 muslimana, od toga bilo je 29% Srba, Hrvata nije bilo ni 0,0%, moglo je se prebrojati. Ja vam predlažem i zahvaljujem se da ovo uradite i mi moramo da idemo da se ukine i entitet da bude i Bosnički. Samo sa ovim predlogom da se popiše stanovništvo do 92. i manja ko posjeduje na tim opštinama do 92. I tako ćemo da budemo. Slažem se u potpunosti da je to argumentacija s kojom treba ići i pred međunarodne institucije i međunarodne sudove i sa kojima treba ići na traženje mišljenja Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ali kad smo već kod naših političkih predstavnika moramo načiniti još jedan iskorak vrlo važan. Mi u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu danas imamo potpredsjednika Republike Srpske iz reda Bošnjaka. Imamo 5 ministara iz reda Bošnjaka. Imamo predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske iz reda Bošnjaka. Imamo potpredsjednika Skupštine Republike Srpske iz reda Bošnjaka. Čije oni interese predstavljaju? Bošnjačke sigurno ne. Mi moramo biti vrlo jasni i glasni da na narednim izborima, evo već na ovim, izaberete ljude koji će predstavljati Bošnjake u opštinama, a na narednim izborima na ove funkcije koji će predstavljati Bošnjake, a one koji neće da predstavljaju bošnjačke nacionalne interese, proglasit ćemo i nelegitimnim. Nama ne trebaju nove sejde, Bajramovići, koji je ostao prepoznatljiv još iz doba Miloševića, ali mi smo se već navikli na to. Mi u sred Banja Luke držimo konferenciju o položaju Bošnjaka. Milorad Dodik šalje svog šefa kabineta, a naš, pod navodnicima, potpredsjednik Republike Srpske nije se udostojio ni da se pojavi, da dođe. Jeste ikad čuli da je naš potpredsjednik Republike Srpske, koji je Bošnjak,
čestito Bajram muftiji Banja Lučka. Molim? Pa zato što nije ni Bošnjak. Ja prihvatam da je u tom SDP-u, ima dobri Bošnjaka. Ali svejedno, mi moramo birati. Šta bi značilo za međunarodnu zajednicu da potpredsjednik Republike Srpske organizuje prijem, ima fond za to, organizuje prijem povodom dana prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije. Svečani prijem. Eto da odemo ti, izvinjavam se, vjerskih pitanja. Mi ne smijemo dozvoliti da neko nas predstavlja, a da mi kažemo jes predstavlja i tako dalje. Bar moramo napraviti peticiju i reći ne predstavljate nas. I to je nešto što moramo početi činiti, jer pazite, međunarodni krugovi diplomate kad dođu, čuju te Bošnjake, njima ispadne da je Bošnjacima, da izvinete, med i mlijeko u Republici Srpskoj, da njemu da je to Eldorado, da kad čuju ovih 5 ministara, ne znam nijak koga sve tamo je. A u potpunosti se slažem da je ovo put argumentacije, jer teritorij današnjeg manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta u svom sastavu nije imao apsolutnu većinu srpskog naroda, nije imao u katastru većinu zemlje koja bi bila, dakle nije imao ni jedan od argumenta, čak ni procedura po kojoj bi se promijenio naziv tog teritorija duboko antiustavno. Dakle, taj naziv je antiustavan. Plus što je on po Međunarodnoj konvenciji o osnovnim ljudskim pravima i slobodama diskriminirajući, o čemu se već Ustavni sud Bosne i Hercegovine izjasnio odbacujući naziv Srbinje, vraćajući naziv Foča i da ne nabrajam 13 onih opština i gradova gdje je eksplicitno zabranio da se bilo koji grad, odnosno opština, naziva sa srpskim prefiksom. Prije svega izražavam poštovanje lično vama i organizatorima ovoga skupa. Zahvaljujem na izlaganju i datim uputama šta, kako dalje. Međutim, mislim da imam moju priliku ovdje možda iznijeti neke prijedloge vama za daljne aktivnosti. S obzirom da taj popis koji će se održati realno mora da se održi i održat će se, pitanje koliko će Bošnjaka, ajde da kajemo u Bosni i Hercegovini, svi će biti popisani u dijaspori. I da se na tome mora raditi, pogotovo vi kao nevladna organizacija morate agitovati i podstaknuti državne strukture da na dijasporu utiču. Dosta ovih dana slušamo pitanje ličnih karata. Lične karte nisu bitne danas, sutra. Lične karte su bitne pogotovo za april. I zbog toga iznosim prijedlog možda koji biste vi trebali agitovati da mjesec april bude mjesec godišnjih odmora Bošnjaka u dijaspori. Da svi dođu mjesec dana da budu tu, da uzmu lične karte, da budu na popisu u Bosni i Hercegovini. I da se posle toga može preko Ustavnog suda, preko drugih državnih instanci ganjati, tražiti i ostvariti prava Bošnjaka u Bosni i Hercegovini i u manjem entitetu. Hvala vam, u tom pravcu smo razmišljali. Ja bih vas sve zamolio, naravno, da sve vaše sugestije, uopšte komunikacija s vama, vi koji imate mogućnost interneta, za nas je dragocijena. Naš sajt je Bošnjački pokret, dakle www.bošnjački pokreti, naćete i snimke konferencije, naćete i mogućnost sugestija, naćete sve što vam je neophodno. Prihvatim ovo kao zajedničku borbu. Kada mi je muftija Kavazović rekao da u ovoj prvoj turi moram doći u Višegrad, ja sam bio pomalo skeptičan, rekao nikakav problem nije mi teško doći nigdje. Hoće biti tu, rekao, kakvog efekta, hoće biti posjete, možda imamo bitnije mjesta, kaže, bit će sigurno i presretan sam zaista da je ovoliko ljudi večeras ovdje prisutno i to mi daje nadu da, i svima nama daje nadu da u našoj zajedničkoj borbi ćemo, ako Bog da, imati uspjeha. Ja bih vam se zahvalio. I ako Bog da, do sljedećeg viđenja. Hvala. Hvala profesoru Tokiću. Još jedan put izražavam svoju zahvalnost svima vama koji ste došli,
svoju zahvalnost mufti i imamima iz Goražda, iz Višegrada koji su ovdje. Evo, mi smo ovo kolo pokrenuli, ovaj točak, bitno je da iz Višegrada kreće, da je iz Višegrada krenuo i ja se nadam da će on biti na kraju priče jedno veliko klupko. Znate, mi smo sa majkama i nenama pravili klub koji to počne kao od ljeljka, je li tako? Ali motaj, motaj, motaj i namota se ovoliko klupko. Ja se nadam da će klupko rezultata ove priče, nacionalne priče Bošnjaka, o identitetu Bošnjaka, porijeklu Bošnjaka i stavovima Bošnjaka se namotati u jedno veliko klupko koje će polučiti, ako Bog da, dobre rezultate u aprilu naredne godine. Hvala vam još jedan put svima i assalamu alaikum.